Mungu asifiwe sana. Uwiteka yambwiye petekeshezerebo zomene yazopa Mbarire Evariste General Majoro ndayishimiye nyene cyubahiro se barundi tekeserezerebo zomene yazopaya. Imana yambwiye ngo mbabwire barundi kazi, ntabwo neva hanganye n'abatutsi, ahubwo neva ubutegetsi bw'ubuhutu ntabwo buhanganye n'ubutegetsi bw'ubututsi, muri kwitiranya ibintu. Ahubwo Imana umwuka wera neva hanganye n'Imana. Imana ishaka kumwimura niyo bahanganye. Mugaba amaso ye arimo arareba abatutsi bo muri Kongo, abo mu Rwanda n'abi Burundi, kugira ngo batabanyaga ingoma. Ariko n'ubundi ingoma Imana yambwiye ngo uku kwezi iyi tarike uyu munsi nukuri Uwiteka yirahiye biguma byo. Kandi Uwiteka arambwira ngo mburira abarundi hagiye guhurira imitwe mu gihugu cy'u Burundi n'abasoda, ikivunga cy'imitwe yatsinzwe muri Kongo. Mubara abarundi bari muri Kongo bagiye gutahuka batsinzwe. Igisoda cy'u Burundi kigiye gusubira inyuma kivuye muri Kongo nk'uko Imana yabivuze, kigaruke gitsinzwe, kizahungana na Wazalendo, kizazanana na FARDC, kizazanana na FDLR, kizazanana na Mai Mai, kizazanana n'Abakolombiya. Kandi izi ngabo za M23 natwigwaneho zizaza zibakurikiye. Barundi kazi, shuti z'u Burundi, ntabwo Bujumbura akaga isanzwe irimo, ibibazo Bujumbura isanzwe ifite, ntabwo mpamya ko izabasha gukotorora iyi situation. Umuntu yakubwira ngo senga ukanga gusenga, umuntu yakubwira ngo boroga urire, muzatinya ibyo mwatinyaga bibagezeho akajya jambo. Hoya, ubutumwa bwiza buberaho kurokora abantu, ubutumwa dutangaza n'uburokora abantu. Mugabo hano Imana yambwiye ngo mugabe, uragaba ijoro rihagarike. Bantu bagenda ijoro, bantu bakunda kuba mu kivunga cy'abantu benshi, isaha ku munota Mbayahaga ari kubashuka babeshya. Hari umupastori witwa Mbayahaga ngo ntabwo abona niyo bizazana, ngo ntabona iyo bizaturuka, ngo ntabwo abona. Reka da, ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ubushize habaye isaga cyangwa se isanganya iminota 15, ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiri mu maboko ataraya abakijejwe, ikoranabuhanga baryinjiriye. Ejo ikisasa kwa Cirombo hafi isaha yose indege iri kuzerera mu kirere yabuze uko ikoroka, bakabashuka ngo ni imiyaga nkuba. Hano hari gutegurwa ipfu z'abaperezida, hano hari gutegurwa ipfu z'abajenerali, hano hari gutegurwa ubutegetsi bugomba guhirima ubundi bugatembagara. Ibyo bintu abantu bari kwitwaza u Rwanda rwinjiye mu icuraburindi rya jenoside kubera akoshyo k'abakoloni. Abahutu bati tudatakaza ingoma, n'abatutsi babikoze, abantu birara mu bandi, bica abantu, babahora ubusa, babicira ubusa. Jenoside iraba mu Rwanda, muri ibi byabaye Ntega na Marangara. Mu Burundi iki kinyejana turimo ntabwo abantu bakwiye kuba bakirwana ku ntambara kugira ngo hatware abahutu cyangwa abatutsi. Imana umugambi wayo nuko hatwara ushoboye kandi agatwara i Burundi bwose, intara zose. Naho buno ibintu wagira ngo ni ninde indongozi zirimo cyangwa komedi. Amarira y'abarundi yageze ku Mana. Ibintu nemera mwasengera bigahagarara ni profisi z'abadayimoni. Ariko ibyo kuvuga ngo neva aravaho byo ntabwo wasenga ngo uvuge ngo neva aragumaho. Yagumaho ati. Kandi uyu mwanya irivuga butumwa ndi kuvuga, Yesu yaje mu babe ntibamwemera, abantu baramwanga bakajya bavuga ngo si mwene Mariya, si uwo mubabaje, si mwene Yosefu, baramukiritika. Muragira ngo baba ari jye bemera ko mvuga ururimi nkaba mvuka muri iki gihugu? Jewe hani Burundi narahafungiwe, ndakubitwa, ndahahurira n'akaga kose
kose 2015 2016 2017 mu buyenzi barahandasiye imbere y'ishobora byose. Ntabwo genda umugambanyi. Abantu bakunda igihugu Imana izabarokora. Sindi umugambanyi w'igihugu, jamais jamais. Afata Bibiliya nkarahira. Uyu munsi wa none ubutumwa Imana yampaye kuva mu mwaka wa 2014 bwari ubwo gusengera Burundi ngo hatagwa ibara. Aba bari ku mbuga nkoranyambaga bamwe banavuga ikirundi batanakizi, bavuga ni Burundi batanahazi, bavuga abarundi batanahazi. Umuntu uzafungirwa muri Beseri, uwo nguwo azaze tuganire wahafungiwe. Umuntu abarundi bazapfukamisha mu ibarabara, ibido ya esasi iraho, impoho ziraho, n'umucanwa umuriro wo kuguturira. Uzaze none utangaza ubutumwa hano kuri YouTube. Ibyo muvuga utaragera i Burundi, utahaza arahabarira, utabazi kandi arababarirwa. Abarundi ibyabaye 2015 murabizi, 2016 murabizi, ubwo habaga kudeta, abasore bahapfiriye, abakuza batoya, ndetse ari naho Dorofa nawe yaje gupfa. Ngira ngo hari maridi niba atari kuwa Mungu. Imodoka iba yirasa amamisira amarokete. Uyu munsi wa none turi gusenga ngo ibyo bintu Imana yimure ubutegetsi, yimika ubundi kuko isezerano ryayo ryavugaga, kandi ari nako rivuga na bugingo n'ubu. Mwebwe mukanga kumva ubutumwa bwiza. Kazi yake kila mtu na kikapu chake. Homboka twe turavuga aho hose Imana yarandinze. Burundi mvuga rero ndabuzi, nahabaye igihe kitari gito, narazengurutse hose, n'ururimi ndaruzi nubwo ntarumenya nk'abanyirago. Mugabo ibyo shobojwe n'uhoraho mbitangaza uko. Rero utera agatebe tuganira. Ibyo neva ari kwitiranya, neva ugiye guhangana n'Imana zingo ari guhangana n'inkotanyi, neva ugiye guhangana n'Imana zingo ari guhangana na mama 23, neva ugiye kugongwa urukuta rukomeye cyane kubera kuba impumyi. Hari igihe ushobora kubyuka uzi ngo ni inkoko, wanuye ugasanga ni inkuba uteruye wari uzi ko ari inkoko, usanga ni umuturagaro ufashe. Hari igihe ushaka kubuzi ko ari imbwa ari intambwe ufashe. Niyo mpamvu niba nta gusesengura, niba nta kureba, mwe mukohereza ingabo zijya guca amahera zimbi nzahabu, iyo mujya kurwana mugwanirira Uvira ngo ize ku Burundi, je nari kuza ku ruhande rwanyu. Mugabo ko ari amahera, kandi ayo mahera igitoro kikabura mwagiye kuyaca, kandi ayo mahera aya mase akabura yitwa imvaruganda mwagiye kuyaca. Bene igihugu bakaba nta barabara, bene igihugu mukaba mutashobora kubaha umuyaga nkuba cyangwa amazi cyangwa na connection. Amahera agahinduka nk'ibikaratasi bipapuro. Kujya muri Kongo kwanyu bimariye iki abene igihugu? Byunguye iki u Burundi? Ubushuti mukera ya hagati yanyu na Kisekedi imyaka irenze ngahe muri yo, u Burundi bumaze kunguka iki? Bumaze n'abantu prive ku giti cyabo bamaze kunguka, ariko igihugu ntabyo cyungutsemo. Kongo izatabara ryari Burundi? Ahubwo Burundi nibwo buzatabara Kongo, nibwo buzatabara Kongo. Niyo mpamvu rero iyi ngwano igiye kuva Uvira isunike yinjire muri Bujumbura. Nimara kwinjira muri Bujumbura, uruba rurabaye, kandi uruba ntiruba incyuro. Niyo mpamvu turi kubwira abantu ngo ishinganishe, iyiriza ubusa, senga, hagarara, kenyera zigume. Mirakabuye k'abagabo, subira mu muhamagaro se bwe koko amazi ntakiri yayandi. Byabaye bibi cyane. Hano rero reka tubabwire ukwezi kubi n'umunsi mubi n'ijoro ribi. Ibisa naho yenda uri buvuga uti none birerekeraho biravahe bikajya he. Neva uyu mudayimoni waje muri jenoside, mu gukora jenoside mu Rwanda akoresheje abahutu bo mu Rwanda. Nubwo harimo n'abandi bagiye bapfa mu mpande zitandukanye nk'i Burundi no muri Kongo, nubwo hari abantu baracyapfa. Mugabo iyi shitani, uyu mudayimoni, ese ko ari gukomanga i Burundi, namwe mushaka kumwakira azaho abantu bahwere kuri uru rwego, kuri uru rugezo?
genda umva iki kintu nta murundi wagakwiye kuba avuga ngo homboka ngo sendi de defuded igomba kuguma muri Kongo ikagwana. Irarwanira iki? Iri kurwanira iki? Nihindure systeme niba iri kurwana igaruza ubwo butaka abazungu bayinyaze, aho kugwana mu bintu bitagira. Iryavuzwe riratashye abahutu b'i Burundi ngira ngo inzira banyuze ni inzira mbi cyane, banyuze inzira mbi cyane. Turi mu kinyejana cy'umwaka w'ibihumbi 2025. Mugabo inkuru ibabaje hano, cyangwa se ikintu kigoye, cyangwa se ikintu kiruhije, s'il vous plaît unyumve neza, ntabwo ndi mu moko, Imana ntigira amoko, ariko ndagaruka hano. Wabonyeho n'ifoto ya Juvenal Habyarimana, uwiyitaga Kinani cyangwa uwo bitaga Kinani, uyahoze ari perezida w'u Rwanda. Mugabo kubera abakoroni baraje baha intwaro babiba amoko, ndagira ngo sobanura ikintu cyenda kuba hano i Burundi kandi ni kibi cyane, kugira ngo mubone uko mwirinda nuko mucunga imiryango yanyu n'igihugu cyane. Niyo ntumbero y'ibi bintu, ntabwo ari ibindi. Niwumva kandi bikugoye, sorry, numvikanishije iki rero? I Burundi kubera ikintu cy'abakoroni cyabayeho, mu Rwanda haje hutututsi, mu Burundi haba hutututsi, biradukoroniza, igisekuru cyacu kibibamo cyane. Noneho abo bakoroni bagaha ubutegetsi abatutsi bakagumako, bakabuha abahutu bakagumako, noneho bakabashyigikira. Ariko abakoroni b'inyungu yariyo kugira ngo babone uko basahura ubutunzi bwa Afurika. Nibiki byenda kubi Burundi, nibiki bigiye kubi Burundi, birasa n'ibi rero. CNDD-FDD ni umugambwe usa n'uyobowe cyangwa uhagarariwe n'abahutu. Mu ntumbero yabo ntibashaka ko abatutsi bashobora gutwara, niko kuri kandi imbere y'Imana. Yenda muri wowe simbizi, no muri bo bashaka no kubihakana mu maso mpuzamakungu cyangwa imbere yacu bakavuga ko batwaye umurundi wese. Nibyo mu itangazamakuru no mu nyandiko no mu bitabo. Mugabo mu mitima yabo harimo ko umuhutu atagomba gutakaza ubutegetsi. Igihugu cyasonza, cyahura n'akaga, cyajya mu ngorane, cyahura n'umuruho, cyarindagira, ntabwo ibyo bibaraba, siho bari. Bo bagomba kugumana igihugu nk'abahutu, kuko muzumva disikuru zangu igihugu cyavuye mu menyo ya rubamba, kiva mu menyo y'ingona. Ngira ngo abazungu bakoroneje igihugu, ariko ntibigeze baba abaperezida ku buryo buboneye bugaragara, kereka igihe cya kera kitazwi. Yenda byaba byarabayeho, ariko wapi, Burundi bwatwawe n'abarundi ariko hagategeka abazungu. Uyu munsi wa none rero hari icyo kibazo cyenda kugaruka, kiri kwisubiramo mu mateka. Muraza kwitegereza mubone izi mpuzu z'ibitenge zabaga no mu Rwanda muri Emerenide. Yego, ibi bintu by'abahutu n'abatutsi i Burundi, muze murebe ibyabaye 2015. Amakaritsiye y'abatutsi mureba akaga kabashyikiye. Noneho turavuga ubutumwa, umuntu akabifata ngo ni bisanzwe, umuntu akabyumva ko turi ngo muri views, umuntu akabyumva ko turi muri politike, undi akabyumva ko turi abacangiwe cyangwa intumwa za Satani. Oya, Bibiliya ngo uvuga ururimi agaragure inshuro ndwi cyangwa bihetanwe. Uyu munsi wa none ibyo ndi kuvuga, ndumwe ushobora gusubira inyuma nkumviriza ibyo navuze, kandi nkanasenga cyane kugira ngo hatabaho ko shitana ntwara mu nyungu ze. Noneho uyu munsi wa none rero harimo n'abumva ubu butumwa bakamufata nk'umunyepolitiki w'u Rwanda, harimo abumva ubu butumwa bakabufata nk'iterabwoba ryo kwihigirira views, harimo abumva ubu butumwa bakabufata nk'ubutumwa bwiza Imana ibahaye mwimburi kugira ngo biyubare bigengesera. Iyo migwi yose n'indi ntavuze ni ngombwa ko byibonekeza. Yesu yaravuze ngo naje mu banjye, ariko abanjye ntibanyemeye.
mugabo banyemeye ngo nabahaye gucika abana b'Imana. Yego, nuko ijambo ry'Imana rivuga. Nukuvuga ngo ntabwo je ndi kwamamaza kugira ngo mumenye cyangwa mu nkunde cyangwa binabaye ngombwa n'isura yanjye yavamo mukumva ijwi. Kuko njyewe singe ahubwo uri muri je niwe mukwiye kumenya no kwizera. 2015 muzi byabaye, 2016 muzi byabaye, 2017 muzi byabaye. Aha vuba mwese muri kwibuka. Tureke ibyabaye kera ntega na marangara. Yego. No mu rufunzo. Ku bwa Buyoya. Niba rero ibyo bintu byose byarabaye ntihagire icyo mwe mubonamo ngo musenge, mwegere Imana, mushishikare kwiyiriza ubusa, musengera imiryango yanyu, muririra imiryango yanyu, brebe kaba breba, mayonnaise kaba mayonnaise, ketchup kaba ketchup, amakota kaba makoto, impuzu zikaba impuzu, imiduga ikaba imiduga, tukaguma muri ambiyase yo kuryoherwa. Kumurimbuzi yegereye kurimbura, wowe ukaba uri impumyi, nukuri ibintu biragushikira utiteguye. Hano rero Evariste Ndayishimiye, ese wagize ngo arimo ararwana n'abatutsi cyangwa ari kurwana n'Imana? Musobanura ibintu uko biri. Hari igihe nyene cyubahiro Sebarundi Buganza tugomba kumwubaha, harimo abantu babumva ko natuka indongozo ya mwuko turi muso gutukana, wari wo kubwira abantu ngo muhabwe ibyasezeranwe mutarinze kuvushwa amaraso cyangwa kumena amaraso. Ntabwo neva hanganye n'abatutsi, nabahe batutsi ahanganye nabo bari mu gihugu, abari hanze bo nibanda hanganye nabo. Neva hanganye n'Imana. None abatutsi wagize ngo bamubuza iterambere, abatutsi bamubuza kubaka, abatutsi baba bamutwaye iki? Tubitwara uko, nubwo nanjye nkoresheje iyo mvugo ntikwiye no guca mu kanwa k'umukristo imvugo ubututsi ubuhutu, jamais. Dukwiye kuvuga umurundi n'umurundi kazi. Ni nayo mvugo nakoreshaga, ariko ubu nyivuze ko abadayimoni bashaka ko hanyura, nta hantu uzabona nigeze nkoresha izo mvugo uretse ubu. Nabwo ndi kugaragaza ikiyira shitani ashaka kwinjiriramo cyangwa ibarabara rya shitani kugira ngo utarinyura ugahuriramo n'urupfu. Nibiba byiza unyura indi nzira. Umwami adutabare. Noneho rero neva ziko ahanganye n'abatutsi. Harimo abo muri Kongo, harimo abo mu Rwanda. Ahita yinjira mu murongo wa Juvenal Habyarimana. Yiyumvisemo ko we ntiyaranari yari yapfuye ubwo bahanuraga iyi ndege. Mwabonye ibyabaye Gisangani. Mwabonye ibyabaye Ikisasa muri Kongo ubwo indege ya perezida bayihezaga mu kirere ku mpamvu z'umutekano nibura ry'amashanyarazi, bundi ntibibaho vrema. Biriya rero nukwibonekeza kw'ibitero utamenye iyo byazananye, utamenye iyo biva. Abantu bari kubeshya ngo amatara yabuze. Kwa perezida amatara acika. Ni Burundi ari Burundi. Ntabwo kwa perezida ikiriri ntabwo amatara ajya acika. Reka. Ibyo byabaye. Rero hari inzira abanyarwanda banyuzemo, baravuga ngo havuyeho perezida w'umuhutu. Hagiyeho perezida hatajyeho perezida w'umututsi. Abatutsi batazabona igihugu. Noneho dayimoni zijya mu mitwe y'abantu. Jenoside irakorwa n'abantu, ntabwo ari bivejuru, ntabwo ari abadayimoni baje, ni shitani zagiye mu bantu, ariko jenoside iraba. Abahutu bati twica abatutsi, kandi koko barabikora 100%. Ese koko umugabane wa Afurika urasubira mu mage nkayo, mu marira nkayo, mu gahinda nkayo? Abarundi twicare tujugunye agati mu ryinyo, twirengagize yenda je naravangiwe, ndanabeshye, ndi n'umunyepolitike nk'uko wabibonye. Ariko se nabo umunyepolitike ho ninge Marite uvuga kuri YouTube gusa? Prophète Marite ninge uvuga kuri YouTube gusa? Wakoze iki? Ibyo wumvise kuri BBC, ibyo wumvise ku ijwi rya Amerika wemera, n'ibyo wumvise mu bindi bitangazamakuru wemera. Wakoze iki? Kandi ko nabo mpamya ko ibyo bavuga nukukuburira, nukureba bagorogoza bavuga bati ese nyuma y'ibi harabiki? Uyu munsi wa none ni mubare FDLR iri muri Kongo, Mayimayi iri muri Kongo, Wazalendo iri muri Kongo, Mama 23 iri muri Kongo, igisoda cy'u Burundi kiri muri Kongo,
hari n'abenegihugu bari muri Kongo, ariko by'umwihariko ubwo mvuze murebe ihuriro ry'abantu bari muri Uvira, hari y'abacashuro bo muri Romania, muri Colombia, n'abandi ubwo tutanazi. Aba tuvuga nabo tuzi, ariko mumenye ko inyuma hari n'indi mitwe. Ese Bujumbura, iyi mitwe yose nihahurira ikaramuka ihageze ikinjira muri Bujumbura, FDLR ikabihari ikahahungira, igihe M23 iri gukubita ikarasa, abarundi bagahungana n'abafatanyabikorwa n'abariye babo n'inshuti zabo. Wazarenda i Burundi ntibazayirukana, FDLR ntibazayirukana, FARDC ntibazayirukana, abakongomani ntibazabirukana, kuko intambara ibaye umuntu arahunga. Aka kajagari Bujumbura izagakotorora. Bujumbura isanganwe ibibazo, ntimubyirengagize, kandi bibi kandi byinshi. Ese Bujumbura izabikotorora, izashobora guhangana nabyo, ibe angaje muri urwo rugamba, ivuge ngo dufite abashyitsi, iki gice cyari ikinyeshyamba turazicumbikira aha, iki gice cyari ikingabo za leta turagicumbikira aha. Eske kandi mwibuke ko amategeko mpuzamahanga, nawe ubwawe iyo urwanye n'umuntu akiruka uramwirukankana, n'inka iyo irwanye n'indi irayirukankana, kugira ngo iyemeze, iyihabye, ifunge, itazongera no kongera kugaruka mu rubuga rw'intambara. Mama 23 iyi Uvira, Wazarendo yirukanye General Kasita. None se niba yirukanye General Kasita, ushaka kumbarira ko noneho Wazarendo ari igiye kuyobora Uvira? Ibyo bintu urumva atari ikinyoma cyangwa ubusa? None se Wazarendo umutwe utari uwuzwi mu ruhando mpuzamahanga, urashyiraho amategeko uzayobore Uvira? M23 bayihaye guprofita, guhagarika akajagari k'abawazarendo, kandi M23 bayihaye guprofita kuko irabihanganye n'abarundi na Wazarendo, kuko FARDC yo yamaze kwirukanwa, nta bushobozi gifite bwo kuyobora uyu mujyi wa Uvira. Uyu munsi wa none niba akarere gapanzwe, tureke Pastor Mbayahaga uyobya abantu. Pastor Mbayahaga ashobora no kubashukashuka, akakubuza gusenga, akajya kubwira ati igisirikare kimeze neza, akajya kubwira ati igihugu kirapanze, akajya kubwira ati twakuze Sukoyi, akajya agaruka akakubwira ati ntaho mbona byamenera, abarundi turakomeye, abarundi turarinzwe, mwigarukire. Ibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa rwose. Mbayahaga ari kubiba mu mitima y'abarundi, ahubwo nabigishe gusenga, nabasabe gusenga, nibura ishyaka ry'Imana riranguruke, mugabe imigambi ya shitani ntiyinjirire mwa. Koko aho inzovu zigwane habara ibyatsi. Hari umugambi w'Imana wo gukuraho ubutegetsi bwa Evariste General Major Ndayishimiye, hakajyaho Dawidi. Shitani na profita muri ako kavuyo, wibaza ari gukora iki rero mu Burundi? Wibaza hari bubiki? Ufite rero niba nta gikozwe n'ingwano, none abarundi bari kwitoza, bari mu myitozo y'iki? Niba ari amahoro, nta mahoro ahari, nta nahari. Pick up zirirwa zirukanka zihiga abantu zijyana mu gisoda, zihereye ku mbonerakure, zirarondeza biki? Nta mahoro ahari, ahubwo igihari no gusenga. Niyo mpamvu rero ndi kubwira ngo ese wagize ngo Neva hanganye n'abatutsi? Neva ntahanganye n'abatutsi, ahanganye n'Imana. Niyo mpamvu buno namwe nimumbarire mumbwire, uretse Sekibiru Soferi shitani yica abantu, ubu risiri neza ko Burundi buzarokokera kuri voka, bukarokokera ku nkwavu, bugatera imbere ku ikawa, bukarokokera ku bitoki abantu bari gutera muri siri, ko ibyo bintu ari byo biri burokora igihugu? Ibindi byo ntibyemewe. Koko umuntu wese aravuga ngo nyene icyubahiro yaravuze ngo 2040 Burundi bwifashe, 2060 Burundi buteye imbere. Ni murime voka, ni murime ikawa, ni mworora inkwavu, ingurube zo ntibakizivuga cyane, n'ibibyera n'imitsibo. Koko yagiye muri Amerika akabona voka ziri kugura
ngo ivoka imwe iragura 5, kandi ubwo 5 ngira ngo amahera 5 y'amadolari uyavunje mu marundi ari muri 35,000 cyangwa 40,000. urumva ni amahera atari makeya. Mugabo rero voka yerera imyaka ingahe? Hagati y'imyaka hejuru y'3, izera vuba ni 3, ariko harimo na voka imara imyaka 4, 5, 6. ngira ngo rero uyu munsi wa none hari uruhuri rw'intambara, uruhuri rw'abajenerali, uruhuri rw'imitwe. Mvuze uruhuri ni ijambo bakunda gukoresha inyoni zijya zikora itsinda cyangwa intambwe zikikora itsinda. Hari uruhurirane rw'abagwanyi rwenda kwinjira muri Bujumbura rugasambura umujyi wose, noneho n'abatsinze bagakurikira aba bantu mu murwa mukuru. Noneho rero igitangaje ni uko Imana iri kwaka ubutegetsi Neva. Noneho Neva nawe n'aba bantu mubona bakurikiye Imbabazi TV 3 kenshi na kenshi bajya hehe? Bamwe bambona muri politiki, abandi bakambona muri biriya na biriya na biriya. Aho Neva rero ategerereje kugwana, aho kureba Imana ari kureba u Rwanda, aho kureba Imana ari kureba Kongo. No kuvuga rero n'ingabo kandi ahari kureba nazo niho zireba. Iyo utwaye umuduga aho amaso yawe ari kureba nawo niho werekeza. Ku bantu batwara imiduga n'ibindi bisa n'ibyo. Uyu munsi wa none ubutumwa dutangaza twambaye umwenda dutambiramo igitambo nk'iki cy'ubutumwa bwiza. Abantu kubera iki ari impumyi, kubera iki batari kureba, kubera iki batari kubona, bivuze iki, bisobanuye iki? Icyo bishatse kuvuga nuko Neva wazi ko ahanganye n'abatutsi, azi ko ahanganye n'u Rwanda, azi ko igihugu kigomba kuguma mu maboko y'abahutu. Noneho bakajya bagihana n'indi myanya yose bakaba banaguha, ariko imyanya ikabiraho ari imyanya y'abahutu. Uyu munsi wa none rero muri iyi viziyo ni ukuri nta muntu ukwiye kwitwaza ijambo uhutu tutsi ngo abenegihugu bahone, abandi bicwe n'inzara, abandi bicwe n'ibukene. Muri iki kinyejana turimo vrema ibyo bintu kabyitwaza, umuntu akabura akazi, umuntu akabura agaciro, umuntu akicwa, undi bakamurimbura ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umututsi, tukaburira aho twabone. Hama rero igihugu ntabwo Imana iri kuguzanya na Neva igihugu. Ntiri no si koperative, igihugu si kirimba. Igihugu kiva mu biganza by'Imana. Imana niyo yimika abami ikimura abandi. Ntabwo Imana iyo ifata uwo murongo mwe mubamo wo gufata igihugu ngo nayijye mu mashyaka no mu migambwe vuge ngo igihugu nzagiha ubwoko ubu n'ubu. Oya, ushoboye niwe igiha. Niba rero hari n'umututsi utwaye ariko agatwara neza abenegihugu, agahuza abahutu n'abatutsi bose, akabaha serivisi nziza cyangwa zimwe, ibintu byiwe akabikora neza, ninde muntu uzagira ikibazo cy'uko uwo muntu arongoye? Mugabo niba umuntu arongoye igihugu akakubwira ati ubutegetsi umururajya aha turahashyiriza inganda, hano harajya amatara, aha ntayo, hano haraba hari amazi, aha ntayo, abana bo muri aka gace baziga, abaha ntibaziga. Donke ubu hari abantu b'Imwaro bazira basogokuru babo, ab'Ikiremba, ndetse ugasanga ab'Igitega nabo bari gukamirwa ay'iburyo, ab'Ingozi bakamirwa ay'iburyo. Donke igihugu usange intara n'uwagiyeho bwa mbere nawe yazamuye Burura, azamura Mwaro, undi nawe aravuga ati nanjye ninjyaho nzazamura Gitega na Ngozi, nzamure Ruyigi, nzamure Butanyerera niba ari Butanyerera, izi ntara nshya. Umuntu wese akaba afite kote afana ashyigikira. None Imana yaba muri ako kajagari? Kuko perezida aziyamamaza yashyika ku butegetsi akayobora igice kimwe n'abenegihugu bamwe, abandi murimenya muribaza iryo bara, ayo mahano. Yego, no kuvuga rero ikiba kiraho, Imana impamvu itabaho umugisha mu buyobozi bwanyu no mu butegetsi bwanyu, nuko muyobora
igihugu mukakiyoborera ibubafu, mukagitwaza politiki ya shitani, mukagitwaza amagambo atuka abandi. Mwumvise nk'indirimbo zivuga ngo iyo muhimbira irasara. Ababiririmba barasenga buri wa kane, ababiririmba bararangije kaminuza, abandi bararangije masters, ngo iyo mihimbira irasara tuzayitwara imyaka 500 twongereho indi 500. Ababiririmba n'abagabo bakuze bafite ubwanwa nk'uku kwanjye tungana n'abanduta, bakatera iyo ndirimbo. Imana ubwiri kumwe namwe muri iyo ndirimbo vure. Abake babajorewe ntimwaraba ubwanwa bwapfutse umunwa inkoni irarara saprusi 100%. Mu by'ukuri abo Imana iri kumwe namwe. Nibyo rero nibi biteye ubwoba. Nagira ngo hano ngewe ntangaze ko ntabwo neva hanganye n'Imana, ntabwo ahanganye n'abatonzi. Ingwano ntimuyitiranye, ingwano ntimuyitiranye. Basezeraniwe n'Imana tukirorere twizigiye, uko data yakitweretse. Aho hantu ni heza kandi, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane. Tuzahurirayo bagenzi, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane. Tuzahurirayo bagenzi, tuzoririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, tuzongera kubabara. Amen. Tuzaba dushize agahinda. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane. Amen. Tuzahurirayo bagenzi, tuzoshimira Data cyane imbabazi yatugiriye, n'ubuntu bwiwe n'urukundo. Amen. Imigisha yacoshumuye. Aho hantu ni heza cyane mu ijuru, aho hantu ni heza cyane. Amen. Aho hantu ni heza cyane. Tuzahurirayo bagenzi, tuzoshimira Data cyane imbabazi yatugiriye, ubuntu bwiwe n'urukundo. Imigisha yacushumuye. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane. Tuzahurirayo bagenzi, tuzoshimira Data cyane imbabazi yatugiriye, ubuntu bwiwe n'urukundo. Amen. Imigisha yacushumuye. Tuzoririmbira mu ijuru indirimbo z'abahiriwe, tuzongera kubabara. Amen. Tuzoba dushize agahinda. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane. Amen. Tuzohurirayo bagenzi. Haleluya. Yesu Kristo nashimwe cyane. Tuzoshimira Data cyane imbabazi yatugiriye, n'ubuntu bwiwe ndetse n'urukundo n'imigisha yacushumuye. Turagaruka twihute cyane. Hari ijambo rimwe muri ubu butumwa bwiza ngira ngo mbwire abantu bakurikiye Imbabazi TV 3. Yesu yaravuze ngo nta kindi gikuraho abo badayimoni uretse gusenga no kwigiriza ubusa. Niryo jambo ngiye kubasobanurira. Irindi jambo rya kabiri risobanura
Yesu yaravuze ngo musengere mu kuri no mu mwuka. Ni ijambo ritavuzwe umunsi umwe, ritananditse ku murongo umwe, ariko Bibiliya nuko ibivuga. Mungu asifiwe sana. Ngira ngo nawe wararyumvise cyangwa wararisomye cyangwa hari n'ahandi waryumvise. Mugabo rero hano ndagaruka mbwira abantu ngo kubera iki Yesu yakoresheje iri jambo, aravuga ngo nta kindi gikuraho abadayimoni naka. Urumva abadayimoni benshi, ariko hari abananirana, hari abadayimoni baruhije, hari abadayimoni bagoye, hari n'abazimu babi. Rero Yesu abigishwa baramubaza ngo mwami, twebwe turasenga ntibikunde, turazura abantu bikanga, turakiza bikanga. Baramubaza ngo ibanga ukoresha ni irihe kugira ngo we dayimoni zikumvire bitagoranye bitaruhanyije? Yesu arababwira ngo nta kindi gikuraho bene abo badayimoni uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Abantu bakunda ko Imana yabakoresha ibitangaza, abantu bakunda kuba bakwerekwa, abantu bakunda kuba barota, abantu bakunda kuzura umwuka wera. Donc abantu bishimira impano z'Imana, abantu bishimira umugisha w'Imana, abantu bishimira gukorana n'Imana, abantu bakunda kugendana n'Imana. Mugabe ikintu kibananiza ni ikihe? Abantu ntibemera gusenga. Kabiri, ntibemera gusenga biyirije ubusa. Harimo abantu basenga cyane cyane ariko badashobora kwiyiriza ubusa. Harimo n'abantu basenga, harimo n'abantu batanasenga, harimo n'abantu bataniyiriza ubusa. Byombi uko ari babiri, hari utiyiriza ubusa ntanasenga, akabaho ubuzima bwe bwose ibyo ntibimuranga. Mugabo rero Yesu aravuga ngo nta kindi gikuraho bene aba badayimoni uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Niyo mpamvu umuntu warusha Shitani akurasisha kwiyiriza ubusa, icyo kintu arakirwanya muri wowe. Noneho no gusenga akakirwanya muri wowe. Noneho rero ibanga riri muri ibi ni irihe? Ibanga nakuhishuriramo ni irihe, cyangwa umwuka w'Imana guhishuriramo ni irihe? Tubonyemo gusenga, tubonyemo kwiyiriza ubusa. Mungu asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo nta kindi uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Turagaruka rero ku ijambo rya kabiri, ariryo riri gusobanurira iri jambo rya mbere mubanje kumva. Ni ukuvuga iri jambo rya kabiri ryo riravuga ngo ni ugusenga mu kuri no mu mwuka. Utwo tuntu uko ari tubiri. Harimo gusenga nk'abasengera mu kuri, nkagerekaho gusenga ndi mu mwuka. Ni bangahe basenga bari mu mwuka? Uze kureba muri famiye yawe, mu ishengero uharugwamo, mu gakiza kawe, ni inshuro zingahe, ni ibihe bingana iki usenga uri mu mwuka? Niba udasenga uri mu mwuka, ubwo birapfuye. Niba udasenga uri mu kuri, ubwo birapfuye. Bivuze iki? Niba Yesu avuze ngo dusenge turi mu mwuka, bivuze ngo senga wambaye umwambaro w'umweru. Example, nurangiza urambara uyu mwambaro w'umweru uhereye ku mashesheti, umubiri wawe wose uraba wambaye umwambaro w'umweru. Niho uraba uri gusengera mu kuri. Nusenga uri mu mwuka, uraba utari muri siyansi, uraba utari mu mubiri, uraba utari mu isi, uraba utari gukururwa n'ibitekerezo bya Shitani. Noneho uraba uri connecte n'ijuru, uraba uyobowe n'ijuru, dirija n'ijuru. Donc uraba ibice by'umwuka byose ijuru riri kukokipa, buri kote yose yawe ijuru riri kuyokipa, ubwo uraba uri mu mwuka. Noneho rero umuntu ashobora kuvuga isengesho muri Kiliziya Katolike, muri Pentecoste, muri aya madini reve ya Giprotestant, umuntu akavuga iby'isengesho rye, agafata n'isengesho ributwara isaha, agafata n'isengesho ryafata n'umunsi, agafata n'isengesho ryatwara n'igihe kirekire. Mugabo ikibazo gihari, uyu muntu ntashobora kubikorera mu mwuka, uyu muntu ntashobora no kubikorera mu kuri. Kandi umwigisha wakwigishije gusenga ntiyigeze akumvisha ko amagambo nge ndi kuvuga senga, nicaye imbere ya Kristo, nicaye imbere ya Perezida, ngomba kuvuga iri jambo ndi mu mwuka, nkarivuga ndi mu kuri.
Niba rero nakicara imbere ya perezida w'isi yose ndetse n'ijuru ndetse n'ukuzimu, ariwo Kristo, umwami w'isi n'ijuru ndetse n'ukuzimu, ni umwami Yesu nyine, uyu mwami nkamwicara imbere simvuga ukuri, ni ikibazo gikomeye cyane, kandi barahari babikora. Kabiri, nkaba nakicara imbere simbe muri mudu yo kuyagana, kuko mu busanzwe hari imirimo bisaba kuba konsantere yayo. Umuntu uri guhakura inzuki ntarangara, umuntu uri mu mabanga y'abashakanye ntarangara, umuntu uri gukura amenyo, uri kubyaza cyangwa se uri kubyara, hari imirimo uba konsantare kugira ngo ubashe kuzuza izo nshingano. No gusenga biragusaba kuba uri mu kuri, wongereho kuba uri mu mwuka. Noneho icyifuzo udugije Imana iragiha umugisha inacyumve, nta negosiyasiyo yindi, nta critique yindi ibayeho, nta doke, nta vrema, nta kamemu, urasenga usubizwe. Kubera iki rero abantu basenga ntibasubizwe? Ntushobora gusenga utajya wiyiriza ubusa, ntushobora no gusenga utari mu mwuka, ntushobora no gusenga utari mu kuri ngo Imana ikumve. Musenga nabi, musaba nabi, niyo mpamvu mudahabwa. Yesu abwira abantu ngo musengere mu kuri, kugira ngo mu isi baca imanza bagahengama cyangwa bakabera. Mugabo natwe turaburana, hari uburana ubukobwa bwe, ubusore bwe, uburana amahera. Mu buryo bwo gusenga umuntu wese aba afite ibibazo bye ari kurekarama ku Mana. Niba uri gusenga uvuga ukuri, aho byapfiriye ntusubizwe, nuko utari mu mwuka. Kuko ushobora gusenga uvuga ukuri ariko ukabivuga nk'iby'umuntu utari imbere ya perezida cyangwa se imbere y'umwami, noneho ukabivuga mu mubiri, ukabivuga uri mu mubiri. Ni ukuvuga rero biba bisa n'inyandiko yanditse ku rupapuro ariko idasomeka. Noneho rero ibi bintu byose bihuze, senga uri mu mwuka, senga uri mu kuri, shyiraho umwanya wiyiriza ubusa, kandi ube konegite n'ijuru. Uraza gusanga urugendo rwaranze Kristo. Yesu yabaga mu mwuka kugira ngo anyure mu bafarisayo, akaba mu mwuka, akanyura mu basadukayo, akaba ari mu mwuka, akanyura mu banyabwenge b'ibyanditswe. Opozisiyo ya Kristo ntushobora kuyimenya no kuyinyuramo kuko iraturwanya utari mu mwuka wera. Ntushobora no gutangira iby'imwemu ngo ufate iri barabara ry'iby'umwuka utavuga ukuri, kuko shitani yanga ukuri, ariko ukuri Yesu aragukunda. Abigishwa bakoresheje ikinyoma, harimo Ananiya na Safira, barakizize. Harimo Gihazi, yarakizize. Natwe uyu munsi wa none turi abakandida, turi abantu bashobora kwemanga ukuri kw'ijambo ry'Imana, bashobora kwemanga tukabizira, cyangwa se bakabidukundira, cyangwa se bakabiduhezagiriramo, cyangwa se bakabituvumiramo, kimwe muri ibyo. None uyu munsi wa none uri umukristo, ese ujya uharanira gusengera mu mwuka? Niba uri umukristo, tumaze iminsi mu isomo ryo kugira ngo twuzure mwuka wera, ukaba ushaka kuzuzura mwuka wera, ukaba ushaka kugendana n'Imana itagusiga, ugakoreshwa ibitangaza nk'uko natwe iyo tugiriwe ubuntu n'umwami abidukoresha, cyangwa yabidukoresheje, cyangwa azabidukoresha. Turi abakandida bo gukora umurimo w'Imana. Mugabo umukozi muri twe ni Kristo. Niba rero hari icyifuzo ufite cyo kugendana no gukorana na Kristo, iga kwiyiriza ubusa. Yesu yiyirije ubusa amajoro 40 n'iminsi 40. Yesu yamaga i Getsemani. Iga kuvuga ukuri, senga ubisaba. Iga kuba mu mwuka, senga uhora uvuga ngo Mwami, ndakwinginze ume gusengera mu mwuka uyu munsi, ndi busenge ngiye kuryama, ndi busenge mbyutse. Iga kwiyiriza ubusa. Ari umuntu umara ukwezi atiyirije ubusa vrema, akamara amezi 3 atiyirije ubusa, umwaka ugashira atiyirije ubusa, ibihe n'ibihe bigaha ibindi, ntabwo ajya amenya kwiyiriza ubusa. Nubwo ibyifuzo byose waba warashubijwe, sengera igihugu wiyiriza ubusa. Nubwo waba warahawe inyishu ku murango no mu ijoro, iga kwiyiriza ubusa, usenge uniha utaka wiyiriza ubusa. Sengera umuryango wawe, sengera ubuzima bwawe, senga Imana ishoboza amaboko yawe akora imirimo myiza izayaherekeza. Harimo abantu biyiriza ubusa tibasaba ubwenge ngo Imana ibarongore uko bagomba gukora, bakanyura mu isi nk'ingenzi. Erega mu isi turi abashyitsi, turabimukira. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo
gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Mugabo twebwe turasaba dushimitse umwuka w'Imana duhe gusengera mu mwuka. Turasaba dushimitse Uwiteka duhe gusengera mu kuri. Mu kuri no kuba usengera mu kuri Bibiliya yemanga. Nubwo rero bitaba biri muri Bibiliya, ariko ijambo ryose ry'ukuri Imana iraryemera nubwo ritaba ryanditse muri Bible. Ushobora kuba urenganwa uvuga ukuri, iyeranje ubivugire mu mwuka. Harimo abasengera mu ishavu, abasengera mu mujinya, abasengera mu gushwana n'Imana, abasengera mu gutuka Imana, abasengera mu kugaya Imana, abasengera mu kwidodombera Imana. Aho ntabwo waba uri mu kuri. Koko reba ukuri ijambo ry'Imana rikuyoboramo, numara nawe bari kuhagararamo uvuge ngo ndasengera data mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Iyo uri kuvuga ukuri, iyo uri mu mwuka, biroroshye cyane kugendana n'Imana. Mugabo iyo uri mu mubiri biragoye cyane gukorana n'Imana. Noneho rero uyu munsi wa none tangira umwimenyerezo, wimenyereze gusengera mu kuri, wimenyereze gusengera mu mwuka. Iga kwiyiriza ubusa kandi wige gusenga, kuko harimo n'abantu badasenga. Yego, gusenga nako ntabwo ari ugusenga kw'imigenzo n'imihango, ntabwo ari bimwe abantu basenga bikurayo bavuga ngo dawe ngo uturinde, ngo mana ubyeze, ngo mana ubihumanure. Oya, yo ni amasengesho y'intege nke, ni amasengesho y'abantu batari bazima mu mwuka. Iyo umuntu atari muzima mu mwuka asenga bene ayo ngayo, ngo Imana yabibonye, ngo Imana yabihaye umugisha, ngo Imana ibyeze ubwo ari gusengera injya, ngo buno buriri ngiye kuryamamo, ngo Yesu uze turarane. Mu mwuka ntabwo uri muzima, uragwaye. Ahubwo kwe kujya ku miti, noneho ukavamo umugabo wo guhamya ibya Kristo mu buryo bw'imwemwe. None iyo umuntu asenga ari muzima rero ashyira amavi hasi y'umutima, agashyira y'umubiri hasi, kuko abishobojwe na Kristo. Yamara akavuga ukuri ku murimo, yamara kuzura mwuka wera. Ibyo bintu agahora bisaba Imana ngo ibumushoboze, kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, kandi uwo yamaho ahoraho. Amen. Niba rero nawe ushaka ko mu mwaka utaha uzaba uri umukozi ugabura ibya Kristo, uri umukozi w'abantu b'Imana, uri umukozi ujyana ubutumwa bw'Imana, i Samariya n'i Yudaya kugera ku mpera y'isi, gira umwimenyerezo wo gusenga, umubiri wawe witoza umwitozo wo kugira ukuri ndetse no kuba uri umunyakuri. Ibisigaye umwami azaguhera ubuntu kandi azagukiriza ubuntu. Niba rero ushimye kujya usengera mu kuri no mu mwuka, kandi ukamenya kwigiriza ubusa, kandi ugasenga amasengesho. Iyo bavuze gusenga ngo senga, we wibigabanya kandi ntubirenze. Gira ubwenge muri icyo kintu. Ibyo byose biratangurira ku bwenge binasoreze ku bwenge. Udafise ubwenge ntiwabishobora. Mugabo Uwiteka aravuga ngo ubuze ubwenge abusabe. Yego. Kandi nanone ikindi gihambaye nuko bitangirwa ubuntu. Mugabo ushora imbaraga z'umubiri, nubwo navuga ubuntu uba wariye uba wambaye, nanjye uba hano ndi ku marezo sosiyo, kuri channel yawe Imbabazi TV 3 tunagushimira gukanda saboni, wowe musha na like kubana natwe mu butumwa bwa misi yose. Nukuri turakuyigisha po tugushimira, Uwiteka guha umugisha. Reka dusengane iminota nere kurandira ngo injyana ari myinshi. Ndagushimiye Mwami Yesu, niwe watanguje gusenga kubw'uko Adamu na Eva bakoraga icyaha. Umubonano w'Imana n'abantu uhita unyuzwa mu gusenga. None Mwami Yesu nawe ahagereye mu isaha ishuwe, aratwoburije ngo dusengere mu kuri kandi dusengere no mu mwema. Amen. Ndakwinginze uduhe kwiyiriza ubusa kandi uduhe gusenga tutagabanyije amabwiriza yo gusenga kandi tutanayongereye, ahubwo tube mu kuri no mu mwuka. Hama umwuka wera tudirije tuyobore. Mu izina rya Data n'Umunyanazareti, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwe tugabanira imbere yawe iteka ryose. Amen. Umwami aguhe umugisha. Ndagushimiye, ndakugumbiriye. I love you muri Kristo Yesu. Uri umufatanyabikorwa mwiza, uri umwambasaderi mwiza aho uherereye ku Mbabazi TV 3. Ubu butumwa bigushobokera ujye ubuha n'abandi nabo bagumvirize cyangwa se nabo baburonke. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen.